eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kerage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuragani gwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wait, yo. Wait, yo. Kichwa njicho acha mambo yako bwana. Najma. Oa. Oa Najma. Oe. Usiniambie kama umekufa geto. Acha michezo yenu ya kufia geto. Najma. He? Najma. Litko liankyo likoera goturatiga litke limo umutinyo yiga oakense no gotebanga lero itarike 29 tinyo komi umwaka yiga aso mwaka wechirubere na 25 karansa ketoko manyi kurwa chinsemo abuna atekerega koera gatamba television koena kiringa kireli mombiyire sameli enda kurukanga Wilson Makori na sameli enda kuruko Mike Wills inche ntarago tebili tariane ndete tebenga ebintumbire bikorekana asensero na kwebuli watanga ebimbi akorekana taso mwaka bwebwemo chimisano na isato 1843 karo ense ya Belgium na ense ya Netherlands kitachiko iwano bagatebono di bagatukonya kurwana tigato atanane bandu babendo chia senge ncheyo abana abamo bagatananwa
nekaro batananwa ense ya mekaro kwa Belgium ense yende ekaro kwa Netherlands lakini ekiutari kende nganege ntoke kwa kwa chinse gwatano chirebu na botambe igwa ase chinse chibere abantu bande nigo bagachite asengenche yu bono bagatananwa ase chimbebe chiri chiabo emechiende egatananwa enyomba gatigati konyore nyomba okorangeria omonto ore ense ya Belgium osokorangeria omonto ore ense ya Netherlands nabo ngoikaransa ase omobogani gose hotel oyore muino gaiga akoragera kurwa ense ya Belgium gose Netherlands oyo muino gaiga are ense ngao igwa okorara amagorao are ense ngao omotwe ore ense ngao okobako koiga kore ense ngao okwekore Emerangwa ochigoncho kaiga ekaro gwasoka sense ya Netherlands ogosogo chiego so wasoko chidirisha mwino galia wasiara machi gochia ase ense ya Belgium ayo nkianda ikomi nintigia korkanra sirit kuriarero aya narato korganire ase kyonga chinsebere kurukom kate Enoch. We have effected more than 5 court warrants, search warrants, against the governor of Nyamira. Ekiombe kyogotuka na korenda embwa na gotango bokurumi EACC birure buse yokuringori bokurumi asichia bisichie county ya Nyamira. Si miaka 3 tutanya konyore chairman lakini lero litukoli yaro nyasaye bwanjire bwatire chairman yano ubiri buya twakora bochori buya bwaerire bochori bwiri berera linene bwa barundi bechipigipigi nyakoe omugumo gokorekana litukoli yarero that as his soul rests in eternal peace, that God's grace can visit the entire Raila Odinga and Jaramogi family. Rai ao imeyenzi ya Kenya kugenda gotarira AMT ya Raila imeye county ya Siaya. Na koriganirie gerato nyare kogenda nae mpaka ekero tugukora mutineneri omonene bwa bisi ya orosagia ya EACC gose ya bisi eria yukurigereria embwa na gotanga obukurumi asorosagia rwa Nyanza ya irianyi gose South Nyanza nigoritko ria rero ene kirimna aba bisabe kyombe kyo nigo gose kurwa asechia bisi yao Nigoweika asichia bisi ao ime ye county ya Nyamira asobo tukiboganda igoro yobukurumi ukwana nabari kimangana saiga omoske Ignatius wakesa yene kibuna mbanyora ebinto ao bira konyo butuki oboboganda gose obobore mamincha yomugabana we county ya Nyamira na twakoreanira robotoro. My name is Mr. Ignatius Wekesa. I'm the regional manager Ethics and Corruption Commission, South Nyanza region, which covers 4 counties, that is Kisii, Nyamira, Migori, and Homa Bay. I want to state that today, as the commission, we have effected more than 5 court warrants, search warrants, against the governor of Nyamira, Honorable Amos Nyaribo, and 4 other senior officers from the same county. This is in furtherance to the ongoing various investigations concerning that particular county of Nyamira, and I can say that it has been a successful day because we have been able to recover a lot of valuable and critical documents and investigations which are going to assist us to ensure that we fill all the gaps that we have
that are existing in the current investigations. As you are aware, as EACC, once we are through with the investigation, we will write a report to the Director of Public Prosecutions for purposes of seeking consent or concurrence with whatever recommendation that we will have put in that particular file. And therefore, for now, I can only say that we will continue and expedite the investigations that are ongoing. I know there are several. Some are at the tail end, others are at advanced stages. And therefore, that is the status of the investigation and the statement from Ethics and Anti-Corruption Commission at this particular regional office. Nekero tugendete kurugabu maega yekiumbekyo gutara chiabisia wao chi county ya Nyamira na boigo bomenyo bomo county governor we nsemo eyo nigo omoske osemoske emosnyinibo nigo ebirengelyo ao byagende kubwato kwa uchiase kiumbekeregia EACC Engineer James Kimonyi enseme yae niga muganiri oseniga aborire ekiumbekerikyo kulenda embwa na gotango bukurumi EACC gokorera obwen na boigo ubwasioku kurigereria enchera enibo yaberge gutumeka ase serikali ya Nyamira. Fadgad Gesemba yatwariganire roboti rasi enchera engekerano una tukumanya. Ukuboria nigo kwaboriwe guchase kiombekeria gekorigereria obukurumi kia EACC buna inkokorera kere obwene na boigo ubwasioku hanene chinga kechiga bachakire kumurekera obokoreri ime ye county ya Nyamira nukuboria okoiga ikwaborirwa no engineer James Kimonyi oyiore oyomobo asibaria baorokirie erango yogochakuria ubugabana bwa Nyamira nanigo amentire na goteba amagenderero ao na boigo obokoreri obuya imbuganirie kurwase serikali ya Nyamira. Tunataka kuona madawa kwa hospitali, tunataka kuona amani kwa viongozi wetu wa Nyamira. Hatutaki kuona kila wakati ati sisi kuna watu wa EACC wanaangalia viongozi wetu walitumia pesa namna gani. Lakini kwa hii nataka kuwapongeza kuchukua hii hatua because we have had a lot of nonsense and mediocrity from some of our leaders and impunity. We have given you a budget of billions. Lakini hakuna barabara, hakuna maji. Tukikuuliza unatuambia wewe huwezi fanywa kitu yote. Sasa utasikia ile mambo itatokea pale. But let wale wanafanya ile kazi, wale wao kwa ile kazi hili wabe fair and transparent. Kama mtu amekuna pesa ya mwananchi wa Nyamira arudishe. Hiyo lile chibesa koreki. Kubatekana amonaya aba MCA ensemo yabo basegetirwe okora emiremo yabo boikiranu yokumurika enjira chibesa cha magenderero chigotumeka Kupule mto leaders tawachora. Lakini amakosa manana litanga ni mwenda ko correct. Kumwaki ekurere ne maete. Ayo wochi wake kurambwe maete. Aso mombe yochi wachora. Nkiota gete kubisari. That is the problem we have as in Nyamira County. Mogo solve a problem with you, then you will elect the good leaders. Our MCA wait a much or at our work. Because now we are not or Ranga in Kyomugawana college. You are sick on Nairobi. You come overside the valley. When you are get a pale, Confano Kurumata Gocha. Ne quality. Gosere itaoni about water than you governor, might a pile into a request on your people to call you to wagon to the governor, about you as Ankego, the part of correct. Kukwanera igoro yebinyugwa nigo mukatikista Charles Oteki kurasekirisia kya Mongolis Katoliki nigo nere abasegetra basae bakianie ebinyugwa asebaria bagutumeka puna enchira eyema yabo yokoroisia obugima bwabo. Kuamuka na maanisha ya kwamba tuwajibike na kile kinywaji turudishe chini tafadhali. Ni mambo mbaya sana ambaye mahali kiongozi anatoka arau wewe tu umelala. Wakati watu wanapiga makofi wewe bado kwisha. Utajua ni lini kula imebiwa.
chingaki echecho nigo bamochirie abarai baria bakubabitereria gochora abarai wetera ekiama gete abo igo bagendereire kuburia baria batarairi kiabona abakichikura bakore boigo ayiningu anjeti togocha kongechia otugute kura yao nalgo kubekera yo bonene ntoigwana neyo tigo mutagende torobere oyo kubwakaraki ngari arokore wetike kiteki kimeteile ndogotaka wali mutabwatie kura gochakera boniga genda koranja samaskani ya ubwate kura nayo uri wabwate kura isiko tema buno ko nyaro ni kura yago nyamiraga ogere ni kura go nyamira go gokora ekera to gocha gwika chingaki murabeke siasa kando na gosorikana ekenyoreke nabo kichore ngimase yabe taso gwanja kwaino opaki omwana ino omonjine ino njine James ongera kemoni abande kitwerero ko mubwatsiro motiana maiga Hinko reporter Getembe koroiga se kenyoro kya Mungorisi ekyo kegotoka imeye wodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Jefatigad Hisemba Biyamano Fadgar kurasa nseme yigo se kurasa county yo ya Nyamira ni horit kolia rero abarundi ya chipigipigi Omeka ntemna bodaboda kurua asensemo ya Nyakoe omogumo maranie junction nigo bakorobo choli bayokoba emyaka 3 bari nengusanano entindi batabwati boteneneri bakwanero goteneni gokuburendi ose ogotana kigwa usogotinga okuburendi asensemo yo nokubwatana chingaki cy'umunyakero gobwe sub county kevinobiri gara ekere karekyo nobocholi obo na dipon asanya agotumanya Ase miaka gwetani 3 abana bodaboda gosabarundia korwa marani omogumo junction yutoka ime yebunge ya Kitutu Chache South nigo babeire batari nabarayi gosebura yobuya jamaa hapo hivyo engana yabete koleta liberera litindi lyobo bisa gati yabo itukulia rero nigo bakorobo cheri unenchira ya moyo kuralio morembe na kwegendereria ane konguru kujospat ngaro penda chairman ya Nyakoe omogumo stage aseli itukulia rero na abere no magoko monene asinge njoye gasi yakore kanire gaiga iko twakagirite ngane nke yari lakini yabere nene ya erire buya kigongwa kero chairman yone obiri ngambi ya mono asinge njoye gasi gwa kolire ngiya twabere togochandike stage gaiga se miaka 3 tutanya konyore chairman mwange nacho rero mwe chairman ya Nyakoe omogumo igongo kora abana boda bonsi emere mubuya tolindane ki customer cheito kirito kobogoria na kero omonto ndogo eta para na maguru tumulinde tutwara mechanile yonsi omorembo gena mutu omunyakero gwe sub county ya Kitutu Chache South Kevin Yobiri nigobona aboliri abayiboli bonsi kotaba orokigwa anena abaraso mutimoko chipigipigi engana tebirenga nigera bage kubabeka sakongu bigabara ibipigipigi na ariko sabanga tubwaterane to basa konyora mwana gwe pigipigi yani mwana gwe skuru ase stage abara imwezi binare ko basaba stage yonse kisi county ngima mwana gwe skuru taso ase pigipigi gukonekereke gani go bakwanira ensemo yoburendi ase batebirenga ningo boke bago bweichoire anena sebunge ya Kitutu Chache South ase baruro kubolia wo kubwaterana ilio gusirie bikora bingabune biga bono igoboke bago bweichoire nari gosabanga chipigipigi chonsi bichirinde nene tebo Kitutu Chache South make sure nge pigipigi yaone bekere number plate teli numberless tware ne code ye stage nyore ne kereke tukia bere twamanyanga nga yipigipigi tonye kwati gochi abajadu wa kodiru ga kuru ase timu ye sub county ngima abajadu bari ngema isamarora ya stage yeito nanje nacho matop security stage yeito ya Nyakoe omogumo koji kubwata batebune jana bya na biko kumana tokore gasengia musafia bya gaiga to ni shwa security mbiere to bwaterana abandara baito bansi ni mutwara masikani asabara ya bachoru edi naliera ebi boni gangwana na ni lyaba murange batano kurubuga suma goyo chagete baitire igona security nereinse nari gosabanga goikatubwaterane neseme yabasigari na community policing tubwate nabagambi digere tokungi amangana security komentana yoni go baru okubolia muchasabara ibonsi bali bachorera ase chobisi ao okore mirimo yabo wikirano batari na ugwanchireria konde unenchira yamo yokorario morembe no kubeka abantaso bwamo tubwate na mwezi boda yako
kumurukali umuchairman mwachinga tuchinyororo akole gasi Kena na chikobekera somura yo chorurero uyo kwa Josephat umuchairman ta chiko twara partiality ne timu ilikonye kumwe tukonya komina na ronsa hiyo Uripotire gitaseni kiao kia Gatembe kurega sebunge ya Kitutu Chache South gutoke county ya Kisii ili anenkuru kwa Dipon Asanya. Rekero tua nyorigo nigo liboli liato etakego. Lakini ndego tokobolia asedi boli lituko eli gotirikera wetera se namba enoti sanu ibere isanu nemo inye isanu ibere isato isanu nemo isanu nabere. Abakegurwa bobukurumi ebonsi pi boyiwe anene bali bara soborai nebirogo ao nekyombekeria gekoringoria embwa nagotanga obukurumi kya EACC diboneriga abakegerwa abobukurumi bonsi pi boyiwe anene balia barasoborai nebirogo ao nekyombekeria gekoringoria embwa nagotanga obukurumi kya EACC tulikere lietaliao asokorwa nabo igekerengera likiao goyo cha ase 0726447367 boigo nabo tulikera gwetera ase Facebook yaito Gatembe TV nabo nabo gotulikera gwetera ase YouTube account Gatembe TV. Negero toko genda bosio nigo toko nga serikali ya kaunti ya Kisii ngasabirwe ko bakana bakoreri bobo chenu bebinyoro bamanyikanete na community health promoters kwana chinga kibalenge ase ebirero ase nsemo yeli bate omobera ime ya Kenya baraini waikira ana asenseme ni waganiri abakoreri mirimo baguchibestiabo na ase egeka kimya kebirbono iga batarakanwa oyoraete okwanoko agakorunga George Bibao yoromo MCA omukorobwe ward ya Bokimonge muri kyomonebe kyombegya kupet ase county ya Kisii Joseph Abincha naboigo ase nsemeyo arweto gukurerwa okonene guchiase chinsagia chobulendi korenda no musaki omusakito Gilbert Kobe automanya para ikurwa sensemo yebunge mu machoge bwa burawu abaikirana ase biruro byarenga sensemo ya libate aria omobera Kenya ime ya Kenya sub county igobesokya nase okorerera gutakorekana bya gusogota gwa ebitoki bisaine bali bakorega asi ya community health promoter gukwana samatangayo yokabero mu MCA bwe ward ya Bokimonge George Bibao nigate bire muna chinga kye serikali nene ya Karure kibese gukyase abakorera emirimo abo bono egasi nigo yatirire county sogokonya abo omuntu Margaret ke muntu olunga igalenge health promoter national government biko bakale stipend bono government yale ko bakana for 2 years igo omolishimwa kumurali ni matero mwangi ayo mulalitari tuma zimbara akane community health promoters una national government eko bakana nigarokyo utesanika kwaye igoro yechibese kujogana kuba chikurwa ase county ya Kisii kurwa Bosongo chinga kijibese gitakire konyara kuba chikurwe gwa cheika ase sub county au muna Kenya elichanya kuba chigo koremeremo ase chinya gitari echianya kuba chikobekwa ase birengo byogocha agotenerwa boronge special ase amangana ya health facility improvement fund tia gitari cheito aba chairman chonu dirijore gache uchinguru tiambere tia gitari na tia gitari ja koreas tia zaliwa kiri kono ya Bosongo gache chikaunti ya Kaunti chikoreas muri kyomonene gwe ekyombekeria kyabani gwe secondary yani kupeta Joseph Abincha anyara ko bagagote abuna amatemu kagenderete kisemi nakyo ekirenge kinene gigo konya boroki waitugo kimotuga iga ya kabere bale ya matemu kwa ngale mangi akitsena ali grade 6 next week kijasera nero abayigo ibaito kamoja ko ira wana baito grade 10 next for consultation ewenerete mo batafanya wana mwanzili abana baito wherever we want them to go yagera mangane disemi
it is what Kiranyala Bakonya. Iguru ya matemu aya each second ya kushikunyana kubaga guchaka nigo abincharure a warning gucyase abateneri bali abachukolenda matemu ayina mona abasigari igurunga no bagucya andake bachakia obututukanu boyirira oyibwaba nagose ekikyaro kana muna no boyibi matemu cases ya rojo chaka the bobori bali security apparatus. This time round, we want to give them a warning. Now, realize that those are the people who are doing examinations. But we think that meeting tomorrow, whether I'm suffering by bonds, I'm going to environment here. But for a matemu, by a day, I will wait upon them in the round. But also, my own phones. Nigairiri bagiriga kubasaba abari mu bonsi kurwase county ya Kisii kumwa entunde yende aso kubagambira muno muri kyo mune we kyombe gya Kupet. Ndio mubwatane mu musamo ndio patene ambrela lelo mwenzi yageje gaze ko ambale county ba ko basaberana mu mbazisi zige mu kwa nene. No nyango rwandi uganaya abantu bami ndo na basaberana masawo. Ya mangana siasa na makongo. Kusema ndani we need you today, we also need us tomorrow. Nararenge ase amatanga ayu anyara ko bagagukiranwa n'abarayi aho ari asensemo yo mobera libate ensemo yo buge umachoge baraguye county ya Kisii ngori botirege tembe amarita neje Gilbert Kobi. Mwaziri wechisemi muske Julius Gamba nigo aboririe gose nigatebrenga matemu mbuya agendrete na barokiwa ba grade gya gatano narimo na kyanda naboigo 12 gukona bosibe kamati yechisemi meye bunge nigatebrem na serikali nebegete merobelio yo kurigereria atoigo naboigo oborindi boisene chinga kichiga amatemu aokara ganko yakwana ega ekaroto kuganda gwikera bono ega no batebanga amatemu akirasi kia gatano narimo na arabuya litkuria lero. It is true that there are challenges of floods in some areas of the country where we are administering examinations, and as a ministry we put measures in place because we anticipated this. It is something that happens every year. We anticipated that during this time we might have floods affecting certain areas, and even this morning we've been receiving reports of areas where vehicles are not able to pass through bridges because they are flooded. But what we've done, we have choppers on standby, and we have a command center at NEC where when these particular officers come across such a challenge, they would call the command center, and a chopper would be dispatched to ensure that the examination papers are delivered. What we've assured them is not to try and, for example, cross flooded rivers because of the dangers that are involved. And we've agreed with them that even though there could be a delay of 1 hour or 2, it is better that there is that delay as you wait for the floods to go down, for the rivers to, the amount of water to reduce for them to cross, so that we can then be able to deliver the examinations. But that is the things that we are doing now. We have choppers in place, we have four-wheel vehicles on standby, so that where there is mud or, roads that are becoming impassable in those areas, there are teams in place to respond to those challenges immediately so that the examinations are done. The exams that we've done the last 2 days have gone on well. Actually, it's just last night that there was a lot of rain in some areas, and we are attending to it. That's why you are seeing us coming out and ensuring that that progress has been done as they keep reporting on an immediate basis. However, Chair, as a ministry, and because we have realized that this is a problem that is not going to go away because the road network in some areas has not been done properly, we are working on a policy right now on a paper to see how we would leverage on drone technology to ensure that in the future, in these areas, we can leverage on that drone technology to deliver those papers to those particular places so that we reduce the chances of us going through the difficulties that I've gone through. And the reason is
because it is every year, because it happens every year, we got to think about other methods of ensuring that we mitigate that particular challenge. So something is being done in that space, and what I can assure you and assure the country is that no candidate is going to miss the examinations because of the rain or because of the mudslides or because of any challenge. We put adequate measures in place. Number two, Chair, you raised the issue of IPOA and the National Police Service. The National Police Service are working with us through the Ministry of Interior, and I did indicate in my report that we are closely working with the Ministry of Interior in offering security and ensuring that our students are undertaking the examinations and assessments in a safe environment. I raised the issue of IPOA because of the number, on the basis that should there be issues relating to misconduct of a police officer, then there is a number for them to report, so that it is a 360 situation where we are completely having a controlled environment where we don't have any unauthorized people coming to the examination centers, and ensuring that going forward the examinations are done, they have integrity, and they are done seamlessly. Ekera abana ba grade 6 gusekera sikia gatano narimo bachirenka ono mutimo kuno mutamburi na wetani yabo ewiki gocha na boigo grade ya kyanda gusekera sikia kyanda gocha bare tinyo yo chiko ikande gatiaria 12 bachi makobera na baro koraragera bare bana abuna baito koragere bintu ne byabo tianko irase nkwana elituko inkoira na kurugabo takwa tunaendelea don mumaninchi ostoskana ne daeka ekara nkoirana ningendera gukumanya bunago korekana evenesko yagusi. So Wakenya, nyinyi pia Wakenya wananisikiza, msikubali mkienda dispensary, mkienda health center, mkienda hospitali ya sub county, hile ya kwenda na kurudi nyumbani inaitwa kimombo outpatient, ni bure, na msikubali. Ile inahitajika uwe umekisajili kuwa wanachama ya SHA. Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achebwirigirie amabati enda onsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team Temple abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende kensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia ye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yegotoka se enyumba ya Ouru Complex imeyumucho yigo busongo eyo erangene duka ya Safaricom boigo
ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera ase chinamba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. ababwatani kisemi nigo basabire kwenekia buna oburindi mboisaine guchiasa barokigwa ebiro ebiga by'umutima ko mutambe kwana na gatembe mukonyi bomo sub county commissioner Kenyanya Willy Kibet nigo bonoiga atebiri buna kira mwiguri naganirie guche kwenekia buna okobobia kwa bana bae usabana babo na nigasabire aba chief na bakonyi babo kwenekia na gokoromokia na gokora obwaki bwechinkanda chipul amano bonywa bumarwa buna omosekito Gilbert Kobe agotomanya ingaki mubaro bwa barokigwa bari banyako bagusieka chisukuru bagenda comment kana isiko gweterane ruse ntambe gucunya ko bage goikomwa ko muya nigo abarai abesokire na gorugo kurerwa gokon cyasa bayiboli kolenda abana babo ensemo na kinsemo ntenera konya abana abumba gwa samatemwa William Kibet no mo sub county commissioner wa ensemo ya Kenya. Wakati huu I think ni wakati wa likizo ndefu ya watoto wetu. Watoto wengi saa hii wako nyumbani wakati mtihani wa kitaifa kumeanza kufanyika. Watoto wakiwa nyumbani kuna changamoto mingi. Kuna mchezo wa kamari, kuna pool tables and cards, na pia inachangia watoto kujaa kwa masoko. Tunatoa wito kwa wazazi wetu wachunge watoto wao, wahakikishe kuwa wanakaa nyumbani, wasiende kurandaranda huko kwa korengana na bet nigo tinsemo ntenera kitagirwe kunywa ko bachiko bwateri chiko korenda aboroki gwabo usabana barinse y'emyaka 15 tutomba kunywa ko bakwenyora samate aliyara kunywa ko bagako batutukania mbato kase mu barwa bali ba kunywa ko bago ikomwa konda sogonera amasomo abo. Wale watu wameruhusiwa tukucheza hizo vitu ni watu wamefikisha mwaka 18 na kwenda. Tunatoa wito wao wahakikishe kuwa sheria inafuatwa kabisa na wasiruhusu watoto, kwa sababu tukipata kuwa watoto wanacheza huko, hatua za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. So tafadhali wajitahadhari, wahakikishe kuwa hakuna mtoto yeyote ambaye yuko chini ya mwaka 18 anaruhusiwa kuingia pale kwa hizo mahali hizo vitu zinachezwa. Nigatebire muna Kinsemo ntenera muna provincial administration wetera saba chief n'abakonyi babo mbachikunyana ko bakwego libaga batenere Kinsemo cyo boronge kweneke muna omwana ole insi y'emyaka 15 tatutabasunyara ko baga kwenyora asubuke bagobondo bwensi wakachikadi chipulu amo no kwenyora asibinyugo. Wenzetu ambao ni maafisa wa utawala, kila mmoja wao kwa tahadhari na angalie kile area yake kuna hizo watoto kuingia hizo manyumba za mali cheza pool na kadi, wahakikishe kuwa hao ndio wameangalia, wameweka mikakati kuhakikisha kuwa hizo sheria zinafuatiliwa, kwa sababu watoto waruhusiwi kwenda kucheza hizo vitu. Ubasabire bali bonse babwate ebitugo siki joint kiricho konyema lyo yogotindia ogwaka chipu na bwo waka chikadi mbabbe tange na kwa abana li baga bakunyora kwa waka chikadi yecheko na mbichi kunyora kwa bikoiriro obwo bibwe binte bike buna matoke ne bintu bya nyumba. Sababu sasa wakienda kujiingiza katika hizo hamasa kutatokea hata madhara ya wizi ya vitu ndogo ndogo ya nyumbani kama pengine sufuria, vikombe, mabirika, pia kuna wizi ya kuku na pia hata mazao ya mashambani. So tunatoa wito kila mzazi aangalie kuwa watoto yake wanakaa nyumbani kama wametunzwa. Ni gari ile yugo chikwenekia buna bali bakugenda mu mincha ili chiko kwa kwa serikali guchunya kwa bago kore gasi yaye sense sub county ya Kenya. Kwa sababu najua sheria za kunywa pombe hairuhusu mtu ya chini ya mwaka 18 kuingia kwa nyumba za bar ama mahali pombe zinauzwa. Tunatoa wito kwa hao pia wahakikishe kuwa hakuna mtoto mdogo yeyote anaingia kwa hizo sehemu zao. Ukipata watoto hapo, hiyo bar itafungwa ama hiyo mahali inauzwa pombe itafungwa
na hatua ya kisheria itachukuliwa dhidi yao. Na kuo gusaba gwakira umurai uganiretie abana bari nsi emyaka 15 amaya na mono bari bari isiko aseruse yige ntambe ribachonyarwa bago ikomwa konda asura chikonyarwa bago esoye na gusoma equipment robongaini kuba abantu bago semeria chinga kigocha kuri bateregetembe kurwase chabisi cyo Sub County Commissioner bw'ensemo ya Kenya nsemo y'obunge ya Borabu county ya Kisii Amaritane Nchi Gilbert Kobi. Mwaziri Bobarendi tek sabo kwabera egotenga tek mwaziri Bochenu omoske Aiden Duale nigo ene kiribna obokareri nigo bole obwobosa asenya gitari chonsi chinke anene mono asbali bakurwanka gochinya gitari na kwirananka Duale nigo arenge kwiraneria mabolyo asesenet chingaki aika asensemeyo kwiraneria amabolyo igoro yumurobelyo osha ya level 2, level 3 na level 4 zingine ambaye tunaita kwa lugha ya Kimombo primary health care, ambaye inatibu wale wa Kenya wa kukuja na kuondoka. Kwa lugha ya Kimombo inaitwa outpatient. Nataka nihakikishe ya kwamba hiyo ni bure na inalipwa na serikali kupitia bajeti ambayo inapita katika bunge la kitaifa. Na mwaka huu ile pesa imewekwa ni bilioni 13. Na hatutakubali na ni kinyume ya sheria kama hizo zahanati kama ni ya kibinafsi zile zinaendeshwa na vikundi vya dini ama zile zinaendeshwa na serikali zetu za county kulipisha wa Kenya. Na tukijua wewe unalipisha, basi tutakunyang'anya ile leseni ya bima ya kitaifa ya SHA. Kwa sababu SHA ndio inakupatia pesa. Na kiongozi wa wachache katika bunge la Senate, nataka niseme hapa leo ya kwamba ile pesa ushuru ama ile pesa county serikali zetu za ugatuzi wanasanya, ile mnaita kwa lugha ya Kimombo county revenue, on source revenue. Kila county pesa nyingi 65% juu kwa 100 ni kutoka pesa ambayo wanapata kutoka sekta ya afya, na hatuwezi kubali. So Wakenya nyinyi pia, Wakenya wanasikiza, msikubali mkienda dispensary, mkienda health center, mkienda hospitali ya sub county, ile ya kwenda na kurudi nyumbani inaitwa Kimombo outpatient ni bure, na msikubali. Ile inahitajika uwe umekisajili kuwa wanachama ya SHA. Oraya ni bagendera tugutarire nkayo murayo mukoro w'ikiama kia ODM nyagusira Raila Amolo Odinga nenchere moyo kugendera koremia ya matiyo kulia rero ni umwaziri munene umuske Musalia Mudavadi ngara irombe yabarai bande aba motogia asemiremo ya yemia akorete chingaki arengemoyo. And we really pray that as his soul rests in eternal peace, that God's grace can visit the entire Raila Odinga and Jaramogi family, so that the blessings of his hand can manifest as we go into the future. Na ninaongea kwa ajili siku kubwa ile sikupata nafasi ya kuongea. Na tangu tumpoteze baba, imekuwa ni vigumu sana kwangu hata nikijaribu kuongea, naona maneno haingii. Sababu yake ikiwa ni ya kwamba all his doctors, yeye ndio aliintroduce mimi to those doctors. I'm one of the many millions in Kenya who greatly mourn
the passing on of Raila Amolo Odinga, one of the many. And if there were a few who doubted that, the way the country mourned him has never been witnessed in Kenya. Apart from being my party leader, he was a dear friend. And that's why he requested me to have a wing in my own house for him to rest when he comes to Western. And indeed I did that, and you know, when he came to Western, he stayed with me in my own home. I ran my politics in 2013, 2017 in the same coalition of CORD and NASA respectively, with this energetic and dynamic doyen of Kenyan politics. Michael sawa mbenga mkate korara kangezo hizi no mwana spoti. Timu gusaba tiotererie be timu ya Shabana ni goli tkolia rero ba orokia okogechio kwabo kwa singencho yokoenekia matokeo mabe ase chinkoyo isato cherera asegeti Kigusi Stadium. Mosekito nigarenga sensemeyo na nigo atomanya manyara nyago tuigwete torbotiro. Ase emipira etatu yakirwe etimu ya Shabana nigo yabeire kego ikorwa asegeti kiabo gyanga Gusii Stadium. Chitariki 15 cy'umutenyoyo o 10 nigo yaitetwe chigori ibere ase egori yemo amone timu ya Post Rangers. Chitariki 25 neyemo cy'umutenyoyo etimu ya Matale United ekayekora egori yemo ase erigena Riesagero. Na rero amashabiki a Shabana nigo bagechigwa ase baitwa chigori ibere ase yemo amone timu ya FC Leopard na kubabetereria koreta liberera litindi ekero umupira oyo oera. Nonya nabo liberererio nigo liakirigwa amo nabasikari abo baruta etiagas amo na kubwatuka abiboko benyerere ase njire yemo yogotanga obusalia asegeti ime. Isiko yegeti amashabiki ayo mbabwate ayarenge ebirengererio byabo. Kwa majina najulikana kama Bifon Nyakundi, shabiki nambari 1 wa Shabana. Tangu Shabana ianze kuchoma jezi eti ni fake. Tumepata laana kwenye uwanja wetu. Tumeanza kupata laana ambazo hazitaisha. Ni lazima Shabana hiyo management waje waombe mashabiki msamaha. Tulikuwa number 1, tulikuwa kuja number 4, sasa tumeona number 8, 1 of the 7. Sasa hiyo ni nini tunaumia? We are very loyal and romantic to the team. Okidi, there is no way unaweza support Gor Mahia alafu unakuja kwa kocha wa Shabana bwana. Mimi nina uchungu sana ndugu yangu. Naumia, mtima wangu sasa hivi haufanyi kazi. Haudundi. Mtima wangu waumia ndugu yangu. Ya pili, pia it's high time tukue na management tofauti. Management imekula toka NSL, pesa yetu ndio wanalewa nayo town. It's high time. Wako na warembo. Wengine wako na warembo msongo. This is unbelievable. Number 2, we suspect that the coach and the goalkeeper and the management they are doing some things and the management are fixing the games. The coach is fixing betting this several times. Na sensemo ye timu yobobui FC Leopard na barabo mbaorokia omogoko obo. Mimi kwanza kama FC shabiki FC Leopard nimefurahia sana ushindi wa leo na pia naombea madugu zetu Shabana pia next game waweze kupata ushindi. Kurwa egeti kia Kisii Stadium ninje Wycliffe Tyson Manyara.
Ekero waima gotebia na ondo che ase mitandao yaito aba bantu bako nyakoro kyoko gechi kwabo nkikegenderete bagoteba ninga ambashabiki alia manena na aruga goteba ni bokongunga mukate na eta gutunyuri bintu twategete kweba mukate bono ntuto tarika tutachias gatembe to intwega siito no koenekeria nga kirimo murari gokorekana kuri manyugure asenseri ya Tanzania teraba chachi onta ito watebenga kuru asensi ya Tanzania ekafi wo yabe ko chakira chinse yani chinse komine bere nchiko nyora para paka chinse komine bere chia mampi bueno madi kingu kwana kurwabo lakini ase chikura chiri cyangwa kuri twiri rero nkelinga riororochi ndiana kiwa senseria chinyomba chia sambwa chigali chia sambwa chitali chia sambwa nabantu lendo gotabeka kikera kurwora enda ito tabinga abro anere bali abanene bali bange komopinga basi bali bange mamincha no morayo bono bwensi ya Tanzania mo skeo Musubati Samia Suluhu Daktari ego mbachi tia sabacholi obugeko era ego batange twe tibaswa asobacholi bono bali bandu bali ngororo no batalenge kogenda mnakwara echi ebyombo bya bali byanga tabanga ego yalenge mukate against Enoch yani go Samia base Suluhu ego nere orenge chikura ne chialing na ya chakiri kurwabu tanso mechi SMS inke karando chichinsa chana chikominyoka bokonkurwega na ndeto tabanga David Osoro ega tabanga kurwa Rio Kindo Osent wafisadi wote wakamatwa na kufunguliwa mashtaka immediately. And then hapo ni kweli watu wawe waangalifu, kuna watu wakora siku hizi. And then Samuel Mageto kurwa Manga sub county aba kurumi bonsi pi boyigwe matenande omo MCA Omanga nerega kurukwa Samuel Ogeto mheshimiwa. And then Gideon Oinga kurwa Nyabitunwa location abakurumi ba kana chibesa na inde bairu basibu beti wakebirego awateba onye turigo kora imirimo yao no bwenigwa na bokoyigwa and then omugirango from mubundi bw'ekichuma kora Kiumbu abo bagokora obukurumi tiga baikigwe bairerwe egetambokero korengana lichiko batonyar ga kipi ngechibese cheito nintutokorwe Katemba Davin from Moromba au kusema chochote Dennis Okach and then babu atobonspi mpaka okay asinale nkonyara ko kurenda singinjumna machiko yobara lyako nga Mabundu Nyamira County ebo yigwe kegima ruoti kurokeroka watu wote corrupt wanafaa wafuatwe inchi iwe na amani wapatiane kila kitu. Nashukuru wote. Wasakibaito mbia mana singe nchoko ene kengambia bionsi biarenge na ande wekaritko lia ankyo ekaro chinsebere orare terokinga. Lakini chinsainya kwera na ande gaiga egara kumanyebu na tekire koro chinsemo ambia mana singe nchoko charagetembe kobagita seni kiao namba emo. Semeli banyario akoro kwa Wilson Makori mechibichana mariogi akoro kwa Mike Walls. Nche mkate Enoch ninche nagosomera obasembo agatembe igobogo chase kagetebeta. Magaka ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo muntu monene ndiogo omuntu karo monene agutanganire kiaro ichusia bwororira yara atari make oide riogo muntu monene ndiogo ekina boigwete no nae sikaba ntaba nene sikano na barai bali besigete basike umugakuri ayo muchio esike na ayo siku eyanche bwanjwe esike koro muntu monene tugwesikale ndokora ibintu biri abantu batagete bigwenerete onyeneke nilekirendete ai nabo unategemewa obe no mugambi obe no MCA lindo chaya no nde igo mugambi lindo jana mutureti ai no muntu monene ai no liyogo liekenyoleki muntu monene ndiogo nero abo mangana no mugusi atebete ngenche kabire Magaka ninjo getembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo
Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chire chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke irilia gatigati wekariguri lyabantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochogane chirangi wikabunuraganie wochoganire erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amone